Ontuko eje anarua munini wa Rais Rigathi Gachagua na thingatene na atongeria bangi mokwa mwanka miundene yari mibaka wakenda guchionera na metho jamoja mathina jara jethirito jakirumira kimera gya kawa mwandiki wetu Antoto Muthuri Muriuki na kuthingatene nabo eje ni report yawe na njira indiko Thionarua iri ntukwe muthia ekwalirwe kigomano kige mantu ya kawa munini mutongirio mugongo akinyaniterecia kirimene ke murimi uri nkuma ke mantu gike kawa ura yijikanya mukarimu kana Charles Mutweri nikeno makona mundajwa we muti ukifikapo miaka 2 itashikana hivi itakuwa na uyu ni kumania ngoma ya Mutweri kuthwe gitamba kigomano giki proud of thirikari no ntonte kuje ketho vice president deputy president bakundiongera ambaririe tuke kongamano ayo kario kwerekana unkwaria tema na ndi deputy enda kwenda kumenya ketho ima ndamwira njone na ndi akujone imba na ura gukari na ima kwa mutejo mojo mba kuma kilo 50 kuma 30 mwankegana oundi kuona ukulima shupavu na tumefurahi sana. Hata mimi nimemwambia akuje pale Nyeri anisaidie kupanda kahawa. Tuliingia hapa Meru juzi kwa mambo ya kahawa. Tunataka kufanya mabadiliko ndio hii kahawa turudishe pahali ilikuwa zamani, muweke pesa kwa mfuko. Hata nyinyi vijana ningetaka mkuje kwa huyu mzee amsaidie mpande kahawa. Kwa Kitui County Government adikaria ingi tuko support the extension services na the research kwithirwa kwina kahawa karia kaina mapato mengi na resistant to diseases nginya mwathu kana riua twakishe youth makugia na profitability thina kawa matukone kawa ni kaze no tukawa ni gacokete tukeria mukarima njira mwanya agwite bondu ntubakuriire muno kona munini mutongiro mugongo akinyite kwawe akiuga na ndi na widiki ati mantu gikawa gikathoja gitintia kigoma kuona kulingana na kuona deputy president ya kali kuona yeka chiumite yeka geita matunda. It is for the first time mantu jakawa jarirua na nino ntu jariritwe na andu na kulingana na ndari kumwanke goro nkuona mantu jo jakabua untubura kwa timbaru ni akaribaru teruru na nali wirigiro bwao ni ati bari makawa bakethwa beno guni kwanja kwa kawa ikuno mbeje tona ya na otiuraira na ito kwete kya tonyera ntu bo na bari to batu tuketha tukiona mbeje ingani cia gutethia nja cietu no ndu tue ekuru turainya gukamata mirigo na mugongo alafu mbeje cia kawa ikija okigwa no tuitete nguge kinya biche mwana ete kongana tondu bo na ndi ito gwetekia na mai nyakara kai mundene tukona mbeje. It is a history in our community and we thank God for this. Tunashukuru Vice President no tubakware go to encourage na toka gwerwa muno na tunasimama na hii serikali ya Bwana Ruto tukiuga ibwega no tukione innovation ya rimbakawa eka shoot up no tukawa kwiroka ariga kudinimia twaga hope but now we have a good hope. Batu tugwiritwo mugwirirwo mugeni ontu tutona bunge ya bondi gurwirombo tutegwetekagia na tumenyete jete nuntu bakauga na ndeka tuteta gwikira weru nkuruka kuruki kirimene na kauga kara kainge kauma inya kirimene area yonde inya ga factory yetu entongoro ina kaumaga na gatiege itocio mayana ndetugekira bindi nkuruki ewu na tugaci mni tugwetekia na mabuke jakari bukethera manto amani amna bubu ngavana Tharaka-Nithi Muthomi Njoki kinyetho na bubu kuga mbuge ni tuthire kuri murimi umwe thiini wa Meru County agwitwa Mukarimu augire atana kinya cukuru ya muntu atana andikwa atana ruta biashara ari makawa gonka na gake rutirite nuntu ni muge gwa kawa anagote antu mana maruda research aina nginya machine yake ya gukonyora aina ndakathomithietie cia university ira iragete kuosha ngugingi gutuika no akawa makuthondeka na that is a living testimony ati utemu kulima angikira bidii ariga kuona faida kwa mtu Mukarimu ugathi wake ni kwa DC nyumbani ya ngoroba family yake ni ya ntheru family yake ni ya thomu na urimi wake no kumutethia koguo no tethia andu mara mangi is a right living example here in our community. Nkiripotera Uru Weekend Beta Muthuri Muriuki.